idebide la kufanele saziwayo sasifikile ke eka DSD inyoni ezimaqola sisuka e-workshop sesemabhida sibaningi ke njengenjwayelo sigqoke kahle ngoba niyasibona njengenjwayelo and akekho umuntu ohlula nje ubona ku black and white akekho faka okubovu so sizothatha isixoxo nje unumber 1 owethu futhi sanibonani kwi-White Media igama lami nguNompilo ngawaphakathi eFriday esigodini saThekwani njengoba ngilana ngizolandela isilo ngizosupport isilo uDSD udubula sodubulana ngisuka eGoli kwi-branch yami eGoli indunami ukugasela siyabonga kakhulu isilo siyasithanda besithi ukhangelani uDSD dubula sodubulana ugqoko olidala odleni bongolo kaMadlala umbuzana zaselengezande ngomgunyathi uphetha begibela ifunde idadi ngandla umquthu umsingi siyakuthanda silo somasikhathi sohlala sinayo ngaso sonke isikhathi into senzela yona iyasijabulisa ngaso sonke isikhathi siyabonga uNompilo lo waseFriday.